kategorija. Prvo pitanje. Poirot je lik iz Agate Christie. Po nacionalnosti je bio... Mađar. Belgijanac. Šveđanin. Belgijanac. Tako je, Belgijanac. Belgijac. Ne, on je još rekao. Je, Mađar je Mađar. Dobro, hoćemo se sad osuđivati ili ćemo igrati ovdje? Ti baš želiš pjevat, jel? Ne danas. Ajmo. Drugo? Idemo. Glavni grad Cipra. Možemo govoriti? Ne još, čekaj. Aha, poslije. Ok, sorry, ono. Nikozija. 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 Ok. Bojan? Nikozija. A nije Budimpešta Nije ili znao. nešto. A sad kao čuo je. Ok, je li Norveška članica EU? To ne moram ni pisat. Nije. Nije. Ok. Evo da ne ispadam da varam, gle, piše, ne, lijepo na papiru, velike Dobro, slovima. ajmo dalje. Dobro, ajmo. Službeni jezik u Finskoj, osim finskog je... Koji jezik? Kako si zla. Mislim se, stvarno si zla. Jel to ima nešto veze sa tvojim studiranjem ruskog? A ja mislim da je ruski. A ne znam. Švedski. Njemački. Nizozemski. Švedski. Ja ne pjevam, haha. Plus, možemo dalje. Ajmo. Što je po horoskopu Angela Merkel? A da, ono, Njemica je po horoskopu. Šta je po... Čekaj, šta bi mogla biti ta gadura? O, pardon, ja se ispričavam, Angela. Možda strijelac? Ovan, ovca. Ovan, jesam mislim da je Imate mi po ovan. mom znaku pljuva. Izgleda mi kao onako sa velikim rogovima. Ovan. Uporna ovnica. Da, uporna je. Rak. Osjećajna račica. Ok, ja vam 3 plusa, ko ima manje? 2. 3 plusa. Koliko? Ja 3. 3. Kozma, jel ti varaš? Ja Ne, pjevam. Andreja je rekao za prvo umjesto Belgije. Aha, dobro, Andreja treba sad pjevati himnu. Gdje je Jelena sa Jelena, time? vjerojatno tičem. Jelena će sad skladati upravo himnu. Baš sam jako sretna, napokon je došlo mojih Evo, 5 minuta. prvi dan i lijepo Baš super. A na kojem jeziku je himna Na danas? kojem jeziku pjevam? Češkom. Producentrica Andreja Ruke na srce, Orlić, molim vas. ruke na srca, ustanite, lijepa naša na češkom. Bože pomozi. Naši krasne vlasti, naše hrdine, milovane seme, staroveke slavi, Staročeško. bit štasni, navždy i... Ali skoro pa isto kao na hrvatskom, malo je Koji god razlike. Čeh da me slušao, ja se ispričavam. Da ili ne za EU? Da za Totalni FM.